Munini wa murugamiriri wa ruhonge rwa uramati rwa mititu KFS Peter Waweru ni athingatite a Kenya kuyukia ritana ria mutongoria wa bururi William Ruto ria kuhanda miti ari njira ya kuhitana na moruru ma ucenjia wa riera. Waweru oigite mutaratara wa kuhe a Kenya certificate ara mahandite miti 300 ukirie kurikirira. Saa hizi tuko katika mikakati ya kuunda hiyo certificate, so that very soon people will come to us to pay certificates, and I'm sure itakuwa aibu sana ukitambia kwa boma ya jirani yako unakuta amehang certificate kwamba alipanda 300 trees na kwako huna certificate. Na rere burethite na mbere kura guku bururi-ini muingi ni uritio kuhimbiria uhandi wa miti iria ingi mahe mbeca na irio nigetha mahote gutwarithia miturire yao. Tukubali upande mengine miti ya kuweka mizinga ya nyuki. Tutavuna asali. Si asali ni pesa. Na hiyo pesa itasaidia familia. Number 2, tuwe na miti ya matunda, avocado, maembe. Tukipeleka sokoni, si ni pesa. Waweru aritio thutha kuruguria mubango wa uhandi wa miti ya unduire makiri ya 300 kaunti-ini ya Kiambu, unyitaniri-ini wa ruhonge rwa mititu rwa KFS na gikundi gitari gia githirikari gia Kenvo. Gukorwo tukihanda miti ino thiini wa mutitu wa KFS nikuo guku Kenton ni tugukorwo tukihanda miti thiini wa migunda ya andu. Tuonete uria turathinika ni tondu wa maria maturigiceirie gukorwo mathukangitio. Miti iria turahanda thiini wa Kenton ni miti ya unduire, miti iria tutagatema, no ni turagucoka tuhe aikari miti iria mangicoka mateme nigetha mendie. Ihinda-ini riu Waweru ni ahithuritie woyani wa mbeu njithi ruhonge-ini rwa KFS ukirie kwambiriria na kumoria makaumira kwa wingi. Vijana watashughulika mara mbili: 1, kuroi seedlings; number 2, kupanda seedlings; number 3, kutunza na kulinda. Waweru ni oritie muingi uria ukoragwo thiururukiire mititu gukorwo makiyandikithia na ruhonge rwa mititu niguo magakorwo makiguneka na mititu na njira citiganite. You can actually make more money, more income through other services than kwa ukataji wa miti ya mbao. Kiribotera Kameme TV, Gitau wa Wanjiku.